Ma'am, from Sari to Nangvir's Impact News, Raj Nongthombam, Manung Hutna 360-degree analysis of news and events. Ma'am, Nokchiri. How Kiba, Yumzakation of Habdi, January Tangtara 2024, Numerosigi Numidang Weramda, Kanto Sabalda, Chili Baturian, Leimakhong Turian, Habitat Harry Baturensi, Masita Tau Mama, Tau Anang Mam Gender have a conjunction of Patagi, Yam Chauba, Pawamaka or Habitat to Maitari, Mumatam the Sumai Chak, Patagi Masidi, Tau Teach and Money, Anang Matau Gender can have a congregate with Gentry Mopum Secretary, you know, Yang Pomatum the Hari, but Tau Tina Tragatau, Anang by heavy fuel oil sea, Leimakhong the Labab, heavy fuel oil power plant substation, Habitat power plant station, My Chungna Nabadum power plant ni, MSPTL Makad Leba. Masi heavy oil sinaraga thau anang masi hapchalaga masina thau mai jesung duni haba tare du bahari ba plant se chahi tara hena defunct oraga sizinadana laba adu makal ge plant am khane du bahari ba plant asida heavy fuel sing asigi arem makha khara dum lehobu oiduni hairi ba thau sing asi leak tor pa haba tare leak to ba masina maram oraga masiga nagnana cheli ba turen Leimakhong turen de chandharak padagi kanto sabal gi khunja sing na hari ba Thao si urakpuni haba tare tuga authority na khudak junction duna hariba turena si thingjalaga atoppa maphamda ising se divert tobagi pause dumak lere aduga thao hariba turele se ising su sample se tharaga masi safe oibra odebra consumption ge damuda thangna gi damuda haba yengkhre hoji bagu ni yam kana hazard da soibidina tre adubu makhata ba sample sing tharaga he na masi sin aba yagaduri bra haibagi sample sing thagi blare result hek lakpa matung ina miam da masi sin aba yani antar yaro haibagi matung ina duga nangna bada leri ba power supply sing asigi scheme close tori bisi masi hangdor pujari meanwhile hojiki unati miam da ising pinu gudam talenga ke maike digi arrangement tori helpline number na chingba lauthoga masida contact over ising lobi ba yagani masida request over yagani habi lenga ke arrangement miam da and also MSPCL na matak MSPCL na koi complain ama police the complain ama lodge tawre masigi matung ina zero FIR ama supan grab tare zero FIR sigi matung ina hari mafum sida huran ba theft and burglary hati tumina sanction ba haba huran bagi intention amada illegal entry ma hari ba heavy fuel based power plant asida changchal le habagi complain sig matung na zero FIR na singba lakhot khibal le adu live wafam di hari ba oil leakage na traga oil spillage haba tare chai thorakpa na traga yurakpa masi karam na khangyu yure bana karam na khangchai chai thorna habagi wahang duni aduna wahang ase laiba yamna legit oiba amuk makha ta ba wahang haba targe masi accident la soiba dagi thokhiba masa mathan thokchaba natural occurrence ama khala na traga it is a sabotage habadi intentional destruction thawang ki thugaiba na traga yuhanba masi namaram oiraga you get some advantage kana go makhara advantage kara phangnab gi damakta masi tawrobra habagi wahang ani ni whether it is an accident or a sabotage. Hari basic matang sida khana nenu damakta se back news ki Manung hone ke thamdan sin library basi joining us tonight on Manung Hutna social scientist uza to Dhanabir Laishram ni aham to Dhanabir Laishram welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us, environmental activist Uza Wangkheirakpam ni Uza Rambusu Ramnokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us, the Imphal Times ki editor Uza Rinku Khumukcham ni Uza Rinku Ramnokchari, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan basi ay Uza Ram dalak chagi Uza Ram ngasi ki discussion asida koi yam drabda koi electricity department power department ki maike digisu yaw jana yam kan hona jabani adubu koi contact to basi yam kan ngamdabdagi ngasi yaw gi khudong jabdu mudi phangdre haba tare nevertheless Uza dalak chani ngasi Uza na so hai riba issue sigi draga thokdo sigi matang de am kan thijen bibasu adum koi pautaji haba tare loina na Uza di environmental activist amo ina koi environment ki oriba Manipur da amadi malem toriba mayam sing asigi climate change na singo mayam sing matang da extensive research to birba thijen birba yangjen birba and voice raise to birba misek amakang etuna handaki incident asi hojik akhoi thanipan hela badu makhal gi Manipur ge crisis asigi part amo ina mayam su yangnari maduna buning asi question hangba matam da su whether it was an accident or a sabotage habi wahang laise but is asigi yam chawba environmental impact ama sulakani aduna hai riba mayam environmental impact su oiba da hojik lai riba crisis asigi da su sabotage la accident la haibna chingbi wahang khara lai habtare so isida ojana kamai thambi bi yai oja hoji pakpu da yangjen bi matam sida masid accident when obibra sabotage when obibra aduga sigi environmental repercussion hagadar environmental impacts ki kamai assess to bi I think masigi this kind of discussions I think a couple of layers layer khara laini khale ado akhoi hujik tabu mai gi phibam si khara pharak gi mong da nungai hai tare ne ko ha le atopa mafam dagi grid map ji connect tawraga mafam palatana da mafam dagi grid north east ki grid national grid dagi leirna mai je dum more or less
stabilize aduna taba mamang da di akoi nam ningsing badasu mayam loi ningsing am nong mada pung amal ani ga lakpa digi 2-3 days lakpagi situation mayam amal hi adaida masi emergency oina sagiba plan am oidoi okay kano 1989 adwaida construction gamba horaga I think kano commission tawse 2002 daida tawkhibane ade adu matam da president Abdul Kalam Azad India ki president laga mana sangha gi bani masi army gi su oina masi adu matam gi crisis mayam du matam ina army gi su supply tawna gi mong gi adum conceptualize tawa poti oichane but at the same time emergency in fact but masi Leimakhong gi army gi manakta tawkhiba poni in fact interesting thing about Leimakhong si khoi 1930s da already akhoi first akhoi yamna small micro hydel se Leimakhong da sai which is hydroelectric project chu lairi ne adu nakan se hujiki kano gi heavy fuel se ada heavy adu matam da mai akhoi se su kai sambat ki nakan da impact ki nakan da su khara adu maina augment tawna ba British matam dagi adu matam dugi available oiba technology adu gi available oiba ngamba state gi ngamba but this is centrally funded ni aduga adu matam da sagiba however masigi kano si adu the environmental debate su yam kana di laigide but mainly ada yengi basi husiki khoi gi cost ki factor su yam kana yeng nagi bene de unit amada si putho di lupatre ta phangbu man lupa kunsa da putho ai di akhoi se je porakna bi hona bada da any fuel porakna hona bada da lambi da ching da power khot ba tabdi cost factor da hingat pa khot ba mayam sle adigi in fact haughibagi matang da su masi historical background khitang akoina da sikara ideno nagai sungan khanarudraba pone environmental issues su khanarudraba akoi su kawgraba thabak ne then almost more than a decade se khanagidraba adal laigraba pone suddenly limelight tam tholok pone because thoiba problems aduna akoi su suddenly ngarang nahan 2-3 days se sakano heavy fuel gi leakage si na karino akoi implications ke no hoji khalak pai wani in fact government ju karum godo male ka kuina karum do male but koi haidi hojik tane moi realize sorry se kano leakage lak padagi the leakage masi kedobagi kumaina masi almost abandon hai abandon sinadraba pot amai type ne leis ada masi abandon tawrisi karigino natraga masi decommission tawkhibra tawdabra haibu record ama khoi khangdre but adbi asuk kuina yamna toxic oiba bujiki hairiba smoide scenery heavy fuel oils the last remaining khoi lighter elements je lokthokraga adi petroleum product nyam sura sunglu orkan petroleum kerosene adu aduna heavy gorisi adu yam heavy obeneba it's like peanut butter gi type neba yam thick pot neba lan ne khoina lerisi ada lan haisida amada attack tawsida wakhan me ama khanaraga tawe se akhoi mindset loin changa lere haita aduna se environment akhoi kano taw akhoi isingi tanki myam le singi sida ada cookie dominated area da leba singi kano singsi either intentionally natragana mi kharana injilak padagi ni khangde akhoi da pipeline chat pasing pipe sing loi kakthallambagi evidence am le akhoi samak se personally yengma matam da akhoi gi sigi kano sida kariyage akhoi olympic park lai riba se sangai thelgi se asigi mathakta akhoi gi kano am le ba sida cookie khulam le cookie khuldugi manakta singi tanki am le singi tanki sidagi pipe se chalaga adai makha da leiba akhoi mayam se loina sinabne adugi sinari ba ising do intentionally orambe natra soundingbi orambe natragana soibasu orambe tawbadu madu kakthaliba kano se yamna akhoi gi coincident oiba hai tare tholai irang siga aduna aduga simultaneously mafam atai desu maina singi pipeline da piri sing se maching thaktai bu already khun manakuna de hekta kakthallambage khoi kano me ama thengna greba ade amana mamang da khoi gi akhoi ne yam moi ga khoi gi saungnabagi natragana government da moina sawgi pot lakhriba si kano sing sina khoi gi poppy cultivation khoi gi kano tawdana natragana forest deforestation mayama torokpagi kathok khoi mayama leigreba masigi pot se moi kakthaliba kanghu du khangna torombe natra khangdana torombe ba maramdi moi hand to mouth hingba ngaktani na villagers sing dudi adubu sam moi gi mamang da mathak leiribi sing intention am yawrine ba culti poppy cultivate torga adai moi hida lebak sida nungsiba ma yawdrine ba adi umang kokthorokpada environment kokthorokpada mangmin na dori jakhui loi mangmin na dori ne hai sigi mangning mangjasnu hai ba intention da thabuk toba adu mami mayama yawraga torokpani na adugi pot mayama leigrabne ba aduna hojik leiriba film sida akhoi gi
Leimakhong ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯨꯊꯔꯛꯑꯒ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯏꯞ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯗꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯈꯪꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯨꯌꯦꯜꯁꯦ ꯂꯤꯀꯦꯖ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯨꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯤ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯝꯁꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯑꯦꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯁꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯚꯤꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯅꯥꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯕꯣꯇꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯃꯤꯁꯟꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯐꯥꯎꯗ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ Okay. ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯤꯀꯦꯖꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯦ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯇꯤꯅꯕꯨꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯀꯥꯟ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯤ 4 ꯁꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯤꯄꯥꯏꯃꯨꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯊꯠꯄ ꯊꯣꯡ ꯊꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯎ ꯌꯨꯔꯛꯄꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯇꯧꯔꯒ इशूजिंगसी अमखतंगदा फजना फोकस तौबई मोता चाइथो तौबजी लान की स्ट्रेटेजी मनेबा अदुना मसीगी स्ट्रेटेजी जी मोय सी नरमगद्रा हाइबगी जिंगनबदुदु येंगरदी मसी तौरेना लौतारे तौरमदबे याय अदुबु फिवम जिना सिचुएशन जिना डिमांड तौबगलना सिचुएशन जिना पीबा मागी क्लू दुनेबा अदगी अनिसुबदा मु येंगबा यारेसी तसेंगना मसी तौगे ना खल्लबा इंटेंशन दु वरदी सिगी एनवायरमेंटल से हजर्ड तो अदु अखोगी मैतै कम्युनिटी खतंग सोक तोनतेब सि लोय सोकनी दी इसिंग पुथरकदोइनी अदगिदी लाइवक फदन नोंग तारमदबो वानी नोंग तारमगद लोय चाइथोरकदोइनी को अदगिदी लोकताक यौदोइनी पुरा अखोगी मसी वियतनाम दगा थाइन अमेरिका ना केमिकल वारफेयर तोरगा इसिंग अमता सिनबे यादबगी वियतनाम की मियाम वागिबदो अदुगुंबगी मवोंगदुबोबा लाकनिंगाय वेनेबा मरमदी होइसु 30% सेव तबानी 70% लेदु थोलादी सवना सादोइनेबा अदुददी थिंगबा खोटबा ngambagi पोसु लुदोइनी नत्रा अदुना हंबिरिबा वांगसिदा अखोइना ngasangै सुम खनरपसिदा चुमना हुरानबा लांबनी हुरानबा लाको ओइगद्रा हाइबदु अदुमने नत्रगना इंटेंशनली चथरिबा लांजिगी पार्ट ऑफ द वार मा स्ट्रेटेजी मोइना तौब्रा अनिजी नतनदी लैदी लैत्रेबा अबदा अखोइदा चिंगनरैसिना अखोइदा सि खला लैसिना कइनोइदा हानदगी इसिंग पिथरप मथदै सेंदब मयामजिंगसि तंपाकी मिन सिनबा यादनबा थिंगबा अदगी अपनबा पिबसि ngalingैदगी अदुम हौलाइना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मफम अयामदको अदुगी येंगुरगदी सिगी पोसिगजु याम चानबा दुंग तौबा अदुना मसी आइगी मोतदी अखोइना याम चुमना इन्वेस्टिगेशन तौदना याम चुम्बा मियेंग अमदा लेहरदी मतुंगदा अतो अतोपा मयाम तौरपदसु कोइ चेक्सल हौदबा लेगद्रा तसेंगबदि सि लेंगा किसु याम सोइबा पोट अमने ओके मरमदी मोर देन 14-15 इयर्स एन सिनदर पोसिदी डिकमिशन तौथोपा याय नत्रा अदगिदी हारिबा पोसिंगदु
ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯏꯔꯛꯑꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪ toꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯒꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ